Do kraja rujna svi zainteresirani građani i turisti imaju priliku svake srijede besplatno se voziti u oldtimeru na električni pogon. Na taj se način žele promovirati električna vozila koja su vozila budućnosti, ali i ekološki prihvatljiva. Znači ništa, ključ, prva brzina, nema druga, ručna, idemo. Vožnja može početi. Jedno što vas ljudi zapravo ne čuju na ulici, onda morate jednostavno paziti. Ali dobro, u svakom autu morate paziti. Ali s obzirom da ovaj ne može brže od 30 na sat, onda vam je to neka olakotna, bar znate da nemate i uliti. Autići su potpuno na struju, što su naravno samim time ekološki prihvatljivi. I prava su turistička atrakcija jer je riječ o električnoj replici oldtimera. Autići imaju nekakav doseg od 100 kilometara po punjenju. Punjenje traje nekakvih 6 do 8 sati, ovisi naravno koliko je prazna baterija. A kad se baterija isprazni, tu su električne punionice, kojih je u Hrvatskoj trenutačno 20. Određeni automobili se pune na takvoj infrastrukturi između sat i 4 sata, tako da se to recimo preko noći puni, a ove naravno punionice koje bi postavili po autocestama, to će biti unutar 20 minuta, tako da taman kavicu popijete i da možete ići dalje. Svake srijede građani i turisti besplatno će se moći provozati užim središtem grada. To je definitivno turistička atrakcija gdje ćemo mi, evo kao što sam rekao, omogućiti da se svake srijede turisti i građani zainteresirani voze u tim vozilima i da imaju tu nekakvu ugodu te bešumne vožnje. Baš je simpatičan bio, baš sam se zagledala, okrenula i bilo bi lijepo kad bi tako stalno bilo. Superica. Jeste se ikada vozili u električnom? Ne, ali vjerujem da je dobar osjećaj. To potvrđuje oni koji su se provozali. Prvi put se vozim u električnom automobilu i moram priznati stvarno čudno jer ne čuješ ga dok vozi, ide jako sporo. Dobar je osjećaj. Jedno opasno je malo za pješake, treba ih upozoriti nekada da stižeš jer ne čuju da dolaziš. U ovoj turističkoj atrakciji moći će se uživati do kraja rujna.